misiyo yanzanye muri iyi si ni ukwica umukirisitu wese, nta n'umwe uzampagarika kuko nje namara amaje. Mama yangu, game over. Pasito imoni ndibonye hanga none hano ndibonye hano idemo ryo mwana je ndibonye hano none se kuko ndibonye n'abashaza bibi rero reka nkubwire amadayimoni sinjya reba kubiti funi gati mama yangu pastor na uri kumbeza n'uri kwimana ukorera kwitana wanja ikaingia ndibonye hano none Iza ntabwo zara kwe telefone yawe nkwereke. Ubwo ryaba ari. Baza no kurwe mana nyene ibone imana ibonye nona. Basta jene ibonye hano ndayibonye. Mana nini umwana gusa shawe. Aba urebe byo kongo nkuyaho nari nibereje. Basta no kwita garuka kwa njya munzu Bana nabi ndi rukwegera. Basta ndari ubwira neza kugarutse reka kuraka amaso. Basta tuzabyirengere. misiyo yanzanye muri iyi si ni ukwica umukirisitu wese, nta n'umwe uzampagarika kuko nje namara amaje. Mama yangu, game over. Ariko pastor wigiye nasigaye hakana ibintu niboneye Yegwe urinde nani nzanye kaga telefone kandi nari nkataye wari ukibagiwe haryo boy inje idayimoni ntaryo harenyo ariko wowe waporomotsa ntago guporomoka nuko ngena ryibone inshuro zangize zitatu uribona ari hagaze mu kanya ryaje rirajya hari yiruka yari rifite amaguru se yari rifite amaguru nje naribonye sinere byose ari demone kubizirgira amaguru kandi abo bibeshya bari kubeshya ibintu bitari byo biki nyamara nje naribonye mushaka kunyizera naribonye ngabyo kandi binyuze riraza birabiri gisekurika ndibonye ntabwo uje nta kibazo kugera mu mpamvu bose ubwo ritabarikiye ntabwo tureka Jesus Christ. Jesus Christ. I want problems always. God have mercy upon us. I'm telling you. Look at my face. Niko byagenze uteko mwahumagije. Biva he bijya. Ibintu uruko tubaza. Mwasaze. Oye cyane. Ese umuntu wasaza rero buryo. Ese muri kwigira ute? Uri kwa turabasaza. Ubona musa nkabaho kaite. Reka da. Idayimoni mwana. Idayimoni.